Jinsi gani kijana aushinde ulimwengu? Jinsi gani kijana asafishe njia yake? Jinsi gani kijana aushinde ulimwengu? Kwa jinsi ujana ulivyo na uthamani, uzuri pia na ubora, ndivyo changamoto zinavyozidi kuinuka ukabili ujana. Ataepukaje kijana? Atapona vipi kijana? Itapona vipi jamii kwa vijana waliopotoka? Jinsi gani kijana asafishe njia yake? Jinsi gani kijana aushinde ulimwengu? Leo nauliza, jinsi gani kijana asafishe njia yake kwenye majira haya? Jinsi gani kijana aushinde ulimwengu? Ni kwa kutii, akilifuata neno la Mungu. Ni kwa kutii, akilifuata neno la Mungu. Jinsi dunia ilivyoharibika, maovu nayo yanaongezeka, utandawazi nao unawaangamiza vijana. Jinsi gani sasa, jinsi gani kijana safishe njia? Jinsi gani sasa, jinsi gani kijana awe salama? Ni kwa kutii, akilifuata neno la Mungu. Ni kwa kutii, akilifuata neno la Mungu. Ni kwa kutii, akilifuata neno la Mungu. Ni kwa kumtii Mungu. Uliyepewa nguvu na Mungu, halafu unazitumia kinyume na mpango wa Mungu. Unatumia kufanya mabaya, unatumia kutenda
kutenda maovu. Chanzo cha ugomvi ni wewe, na mmomonyoko wa maadili, kurudisha nyuma maendeleo, na kulipotosha kanisa. Mkumbuke Muumba wako kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Kabla hujaanza kusema sina furaha tena, kumbuke Muumba wako. Dunia hii inapita na mambo yake yote, hakuna la kudumu. Amka wewe kijana, simama kwa nafasi yako, uwezo uko ndani yako, yakupasa utumie. Kanisa la kutegemea, jamii ya kutegemea, taifa la kutegemea. Inuka we kijana, leo vijana tusimame imara, tusibaki nyuma. Wakati ni sasa, vijana tusimame imara, kwenye kazi za kanisa, kwenye kazi za jamii, vijana tusimame imara, tusibaki nyuma. Vijana tusimame imara, inuka vijana, tuchakalike. vijana tusimame imara, Vijana tuchape kazi, tusilegelege.